Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke lana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke phela-ke nje wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini elibomvu-ke lapho-ke usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezishisa bhe engizoloke ngizifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze ngingakuphuthi-ke le ndaba ngenze njengamanje. Ngabe-ke ucindezela-ke bhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ezihamba phambili-ke laphana-ke kubatshazwa isihluku esikhulu kumlisa-ke laphana-ke eNanda-ke isihluku kubulawa owesilisa obebungaza usuku lwakhe lokuzalwa-ke laphana-ke namhlanje ekuseni iNanda Rosa ibizelwe endaweni yesigameko la ethole khona owesilisa onenxeba lokugwazwa esifubeni. Eceleni kwakhe kukhona ummese wasekhishini phecelezi umkhishini. Abazibonele mathuba bathi kube nokuhilizisana phakathi kukamufi nomsolwa ongumnikazi wekhaya nokuholele ekutheni-ke ekhiphe ummese emgwaze washona-ke impela-ke wamgwaza-ke ephindelela-ke laphana-ke esifubeni-ke washona-ke semthathu-ke laphana-ke lo mlisa-ke lo oshonile-ke ubebungaza-ke usuku lwakhe lokuzalwa-ke laphana-ke ejabulile-ke ngenkathi-ke eze ethole-ke esegwaza-ke laphana-ke. Mina-ke ngicela kuwe ukuthi ungene ama-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu-ke futhi wenze okulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke siphila ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizokufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.